ki nong ilam ki ba ka hinyo trap National Liberation Council HNLC kala aibor berwan yekran yesuk pat ka sarkar jala kumju ka sarkar India kilawan poi syaka jala bat menta kidon ha ka jakasa ha IB jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kabudan hasume Ribhoi district ya kane la pentip do ba sadon kebla Presiden ka hinyo trap National Youth Front HNYF uba kaseng kala jit ban mikmat syaka chingi kanesuk ulong ba kinong mikmat kibla aibor da kaseng kilawan ban kiu syaka jala men hakasanterik unailar arajar arpuar ulong ba kidon hapadeng kecing para ba parking de kibor pulit kumisi benta ka songsengan jongki bat banrap ba sarkar kampat bu tarik lanu on yakendu bat ki dangdon ki kam kijam ki bedang penya syakmat hakalai tarik unailar ka HLC kala pentim bakal aibor how vice chairman jongka uba man bhalang jawa u political secretary uba Aristrowel Thongni but u foreign secretary uba Prangkupar dengdo kentup arngut ki personal security officer kata u aibor lem marbanyang but ba strong ji lingdo banwan mikmat yakaseng syakami yakren yesuk itu hadian balami khubor gitu ba nagalen ga HLC kal tha itu sangut sini ya ha begitu gila dom sini mo kila sa ante po sumer IB itu ga jong MCL Teka kerteng tegari itu biju kumbal kha ga Chelsea ka distribution de vice chairman foreign secretary political secretary bar armut ki PSO kata tong lalong hiban pau pai ba kata bakiladon itu sini de kumbolong mentalanu pada kesorgar bakin ya penbai bani kendo long hadin kilawan sini tingin sadang ya kendo sedang ya shong meeting banya perkhat kin lanu ka kumnu ko proses kari bania adu ko na poi ka final talk tapi yo jingtep nam kan utli ki agenda ki agenda kan sapentip kasang yang ini kesini wan among ngodon ka jingi penbej bakin penbana banyak yang kasang ya kata mo kita ki agenda kalau nggak mengini kendu ikipan kata kasang government ka nama gadon ka prosedur issue na kalian government wala nama dalam macam tu under security under protocol under prosedur nanti kayak opinion ng government ang man yung ikita natin. Yung mga kihawa po, yung ka police security, kaya kasyong ka police department kanailan, government kanailan, man yung iki. Nga nakalang naman sa pasyang, ban yo ay katagalanti ba pinyakando. Di kung try ka, kumakan no banay, ay por sa bala-balaan pandam. Mong kamdam, nalulu ka time frame, ka depend no, yung pikiladon siya ningin, sa yasdang yung kasingikiran. Tingin sa ipay na mga gani kamday ka kaya ka malong hapo katabnay na katas nito kasyong dua ka klik no yung tas tiyo tayo na ka simpor ng tip ay kata okay kumar kita begini pendek kita di agenda aski bang sa keren ntakin di kumpi kusyang kay BPI nang isakman nang isakman te kalong ba ndala spell out nang kalian kasan kita ki agenda tingin saps nga pare ko opinion ng central state government ayu bidon balong based on that lala awan step na kuspi kakam habay di ba kusang sayang kumpi kusang kay BPI nang isakman kadang gani ko proses kadang don naka positive direction kadang don ikijik susay pikirman hiba kani kan poy bi sakatong wang hadu munta tangam yi kanu ki speed breaker